Green Chemistry химийн хөгжлийг Монгол Lab Safety Club буюу лабораторийн аюулгүй клуб гэсэн сэдвээр онлайн сургалт семинарт оролцохоор хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд мэндийг хүргье. Та бүхнийг энэ одоо сургалт семинарт оролцож байгаад маш баяртай байна. За тэгэхээр Даниэлийг урьж байна. 생 배너 반갑습니다. 저는 대한과 해외팀에서 일하고 있는 이도영이라고 합니다. 영어 이름은 다니엘이고요. сайн байцгаана уу? Би Дахан компани Евразийн хариуцсан захирал И Тоён гэдэг. Тэгээд гадаад нэр нь бол Даниэл гэж байгаа. И Даниэл гэдгээр явж байгаа. 우선 이번 저희 대한과학 같은 경우는 2017년도부터 그린 케미스트리와 협력을 해서 지금 단독으로 저희 실험실 관련된 장비들을 모두 몽골 쪽으로 공급을 하고 있습니다. манай компанийн хувьд болохоор Green Chemistry компанид 2017 оноос эхлэн distributing гэрээгээр хамт ажиллаж байгаа. Тэгээд байнгын лабораторийн тоног төхөөрөмж болон жижиг эдэнгийг бүгдэнд нь жижиг бүтээгдэхүүнүүдийг бас хүргэж байгаа. 그래서 발표에 앞서서 먼저 그 몽골에 계신 고객분들한테 이렇게 저희 제품에 대해 말씀드릴 수 있는 시간을 만들어 주신 그린 케미스트리 다바차량 사장님이랑 모든 임직원분께 감사 말씀드리겠습니다. PPT-가 эхлэхээс өмнө энэ Монгол дахь манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг бүх хэрэглэгчтэй хамт ингээд өөрсдийнхөө төхөөрөмжийг ингээд танилцуулах боломжийг олгосон Green Chemistry-ийн компани захирал даваа царин болон бусад ажилчид хамт олонд нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. 그리고 무엇보다도 바쁘신 와중에도 이번 저희 발표에 참가해 주신 많은 유저분들께 감사의 말씀드리고요. 항상 그 몽골의 산업 발전과 과학 발전에 많이 도움을 주시고 계시기 때문에 저희도 좋은 제품과 좋은 서비스로 보다 나은 환경에서 일하실 수 있도록 저희가 적극 지원하도록 하겠습니다. Үүнээс гадна цаг гарган манай одоо энэ танилцуулга дээр орж ирсэн бүх хэрэглэгчтэй маш их баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд шинжилгээ ухааны олон дэвшлиг Монголын шинжилгээ ухааны олон дэвшлиг хэрэгжүүлж байгаа эрдэмтэн профессорудаа маш их баярлалаа гэж хэлье. 그래서 오늘 제가 말씀드릴 거는 오토클레이브에 대해 말씀드리려고 합니다. өнөөдөр миний танилцуулах гэж байгаа бүтээгдэхүүн бол автоклав байгаа. 일단 오토클레이브에 대해서 말씀을 드리려면 멸균, 스터릴라이제이션에 대해 먼저 말씀을 드려야 될 것 같습니다. эхлээд автоклавын тухай ярихын тулд ариутгалын тухай ярих хэрэгтэй байх. 그 멸균은 그 미생물, 박테리아라든지 포자 같은 미생물들을 제거하는 과정이 되겠고요. 식품, 의료, 생명공학에서 꼭 필요로 한 프로세스입니다. Ариутгал гэдэг нь болохоор мөөгөнцөр болон бактери гэх мэт ийм зүйлсийг ариутгах тийм үйл явцыг хэлж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор биологи болон бусад олон шинжилгээ ухааны салбаруудад маш хэрэгтэй үйл ажиллагааны нэг байгаа. 이 화면에서 보시는 것처럼 멸균 할 수 있는 방법들은 굉장히 많이 있습니다. 그 중에서 제가 오늘 소개드리려고 하는 것은 오토클레이빙 과정인데요. дэлгэсэн дээр харж байгаачлан ариутгах үйл явц арга зам нь бол ийм олон төрөл байдаг. өнөөдөр миний танилцуулах ариутгах арга бол автоклаваар ариутгах арга байна.
오토클레이빙은 고압의 증기를 이용해서 121도에서 약 15분에서 20분 정도 샘플을 노출시켜서 멸균을 하는 방법입니다. Хлавар ариутгах арга нь болохоор одоо уураар 1121 градус 15-аас 20 минутын хугацаанд ариутгал хийгдэх тэр үйл явцыг хэлж байгаа. 다른 멸균 방법들에 비해 오토클레이빙은 시간도 짧고 그리고 하는 방법도 간단하기 때문에 대부분의 실험실에서 멸균이 필요한 경우는 오토클레이빙을 사용을 하고 계십니다. Энэ хлавын ариутгал гэдэг нь болохоор уурын ариутгал гэдэг нь одоо бусад ариутгалыг бодвол бусад ариутгалын арга замуудыг бодвол хамаагүй богино хугацаанд ариутгах боломжтой. Тэгээд лабораторид маш энгийн хэлбэрээр ариутгах боломжийг олгож өгдөг тийм төхөөрөмж юм аа. 오토클레이빙을 위해서는 실험실에서 아마 많이들 사용하고 계실 텐데요. 오토클레이브를 사용하게 됩니다. 오토클레이브는 두 가지로 나뉘게 되는데 일반적인 실험실에서 사용하는 제너럴 타입 그리고 조금 고가형으로 하이엔드급으로 풀 오토매틱 오토클레이브 이렇게 두 가지로 나눌 수 있습니다. Автоклавыг бол олон лабораторид одоо ашиглаж байгаа. Тэгээд автоклавыг ер нь хоёр ангилдаг. Тэр нь болохоор хамгийн ихнийх нь одоо энгийн төрөл болон бүрэн автоматик ийм төрөл гэсэн хоёр ангилал байдаг. 실험실에서 가장 많이 사용하는 제너럴 타입 같은 경우는 여기 왼쪽에 보이시는 제품들처럼 버티컬 타입으로 되어 있고요. 이런 제품들의 장점으로는 간단하게 동작할 수 있고 쉽게 유지 보수가 가능하다는 점 그리고 가격이 비싸지 않아서 구매하시는데 어려움이 없다라는 장점을 가지고 있습니다. Одоо олон лабораторид энэ энгийн төрлийн автоклавыг бол ашиглаж байгаа. Энэ нь болохоор давуу тал нь гэх юм бол энгийн ажиллагаатай, тэгээ хэлбэр засвар үйлчилгээтэй, тэгээд үн өртөхийн бол хэмнэлттэй байгаа. 하지만 이제 단점으로는 보통 지금 대부분 많이 쓰시는 이런 오토클레이브들은 저 리드 뚜껑을 이제 닫아야 될 때 스크류 타입으로 되어 있어서 꼭 조여줘야 되는 그런 불편함이 있습니다. Тэгээд сул тал нь гэх юм бол ийм одоо энгийн төрлийн автоклавын хаалга нь болохоор заавал хоёр гар ашиглах хэрэгтэй. Хаач нэхэд 조금 хүндрэл үүсэх магадaltaй тийм байдаг. 특히나 오토클레이브 같은 경우는 고온, 고압으로 동작되기 때문에 만약에 뚜껑이 잘 닫히지 않게 된다면은 그 증기들이 누출이 되게 돼서 오토클레이빙이 결과적으로 그러니까 멸균이 안 되는 그런 결과가 있기 때문에 뚜껑을 꼭 닫아야 되고 밀폐시켜야 되는 그런 거를 꼭 신경 써서 진행하셔야 됩니다. Тэгээд энэ одоо ийм төрлийн автоклав, энгийн төрлийн автоклав нь болохоор одоо ер нь автоклав гэдэг нь болохоор ингээд өндөр даралттайгаар уураар ингэж ариутгадаг. Тэгэхээр ямар ч тийм хий алдахгүйгээр тэгээд вакуум орчинд ариутгах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд яг ийм төрлийн автоклав болохоор яг сайн хаагдаж чаддгүй нэг тийм сул тал байдаг. 그리고 두 번째 단점으로는 락킹 시스템, 잠금 장치가 대부분 없습니다. Хоёр дахь одоо сул тал нь гэх юм бол төгжих тийм тогтолцоо гэж юм ерөөсөө байдаг байгаа. 말씀드린 것처럼 오토클레이브는 고압으로 동작하기 때문에 동작 중에 굉장히 좀 위험합니다. 하지만 잠금 장치가 없기 때문에 동작 중에 오토클레이브가 열리게 된다면 주변에 계신 분들은 사고를 당할 수가 있죠. 그래서 안전에 조금 취약한 단점이 있습니다. Тэгээд мэдээж автоклав нь болохоор одоо өндөр температуртай даралтанд ажилладаг болохоор одоо ашиглаж байгаа хүмүүст болохоор ер нь төгжих юм системгүй болол их осолтой байгаа. Яг ажиллаж байгаа үедээ хаалга нонгох юм бол ойроод байгаа лабораторийн ажилчид дээр бэлтгэх багталтай тийм байгаа. 세 번째로는
대부분의 이런 일반적인 오토클레이브 같은 경우에는 한 가지 모드만 지원을 합니다. 보통 오토클레이브를 진행하실 때는 글라스웨어라든지 유리 제품들을 오토클레이브 하시는 경우들도 있지만 그런 뭐 바이오 샘플들, 컬처 미디어 같은 것들을 이제 멸균을 하는 경우들이 있는데요. 그런 경우에는 압력 조절이 좀 필요한데 단순한 기본 제품들 같은 경우는 압력 조절이 안 되는 경우들이 있어서 그런 액체 샘플들을 사용할 때에는 조금 어려움이 있을 수가 있습니다. Энгийн одоо энэ клавын төрөл дотор болохоор хамгийн хэцүү байдаг юм болохоор одоо шингэн дээжийг ариутгах тал дээр ер нь ихэнх автоклав бол боломжгүй байдаг. Энийг нь болохоор одоо нэг төрлөөр л зөвхөн явах боломжтой нэгэн горимоор ажилладаг. Тэр нь болохоор хатуу горимоор л ажиллах боломжтой байдаг. 마지막으로는 오토클레이빙이 다 끝난 다음에 그 고온, 고압의 증기들이 배출이 됩니다. 근데 대부분의 일반적인 오토클레이브 같은 경우는 배출되는 증기들이 직접적으로 기기 밖으로 나오기 때문에 주변에 계신 분들이 화상에 대한 위험이 있습니다. хамгийн сүүлд болохоор одоо дөрөвт хэлэхэд болохоор энэ одоо энгийн клаудын бас аюултай тал нь болохоор одоо ариутгал дуусны дараагаар тэр өндөр даралттай хийн гадагшлах хэрэгтэй байдаг. Тэр нь болохоор энгийн автоклауд бол яг хий төлөөрөө гадагшилдаг. Тэр нь болохоор төлөвлөлт болон олон төрлийн эрсдэл дагуулах магадлалтай байдаг. 그래서 이런 일반적인 오토클레이브의 단점을 보완하기 위해서 최근에는 풀 오토매틱 오토클레이브가 출시해서 판매되고 있습니다. Энэ одоо энгийн төрлийн автоклавын сул талуудыг алга болгохын тулд одоо сүүлийн үед энэ бүрэн автомат автоклав үйлдвэрлэгдэж ирсэн. 풀 오토매틱 오토클레이브의 경우에는 그 전에 그 일반형의 단점들을 모두 보완했습니다. Энэ бүрэн автомат автоклав нь болохоор өмнөх одоо автоклав энгийн автоклавын сул талуудыг бүрэн дарж бүгднийг одоо засварлаж чадсан байна. 그래서 프로그램 어블이 가능하고요. 그러니까 동작에 대한 프로그램을 사용자 어플리케이션에 따라서 다 설정을 할 수가 있고, 그리고 또 이제 프린터가 달려 있어서 프린터에서 동작하는 온도라든지 이런 것들이 모두 기록이 되어지게 됩니다. Энэ одоо бүрэн автоматик автоклавын хувьд болохоор одоо үйл ажиллагаа, үйл явцаа бүгднийг програмчлах боломжтой байдаг. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо үйл явцаа бүгднийг принтлж авах боломжтой. 그리고 안전적인 부분에서도 락킹 시스템이 기본적으로 탑재되어 있기 때문에 안전하게 사용하실 수 있습니다. Мөн тэгээд энэ одоо хамгийн даваа тал нь бол одоо төвчих тийм системтэй байгаа. Энэ болохоор ашиглах үйл явц болон ариутгал дуусны дараах үйл явцад аюулгүй байдаг нь боломжтой байна. 이런 많은 장점에도 불구하고 오토매틱 오토클레이브가 가지고 있는 한 가지 단점은 높은 가격입니다. 통상적으로 프로그래머블 오토클레이브 같은 경우는 일반적인 오토클레이브보다 최소 2배에서 3배 정도 가격이 많이 비싸서 구매하시는데 좀 어려움이 있습니다. Ингээд бүх төрлийн бүх талаараа ерөнхийдөө ингээд даваа тал нь илүү гэсэн бүрэн автоматик автоклавч одоо нэг ганцхан сул тал байдаг. Энэ болохоор жоо өндөр өртөгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ өндөр өртөх нь болохоор одоо энгийн төрлийн автоклавыг бодвол багадаа 2-3 дахин хүний хувьд бол өндөр байдаг. 그래서 저희 대한과학 같은 경우 그 일반적인 타입 그리고 프로그래머블 오토매틱 오토클레이브의 장단점을 모두 다 저희가 이제 반영해서 일반적인 타입이지만 안전에 대해서는 조금 더 보강된 그런 오토클레이브를 개발해서 현재 판매 중에 있습니다.
манай дахин компанид бол одоо энгийн төрлийн автоклав болон бүрэн автоматик автоклавын давуу болон сул талыг харгалзаж үзээд энгийн болж аюулгүй ашиглах боломжтой автоклавыг үйлдвэрлээд одоо худалдаалагдж байгаа. 그래서 여기 이 사진에 보시면은 대한 오토클레이브 맥스터를 시리즈의 경우 기본적으로 일반 제품이긴 하지만 저희 같은 경우는 슬라이딩 도어, 레버로 되어 있는 슬라이딩 도어로 디자인되어 있습니다. Байханы одоо Max Trail автоклавын энэ загвар нь болохоор одоо хөшүүргийн хэлбэр нь болохоор гүйдэг байгаа. Гүйдэг гэхтэй ийм хөшүүргийг онгодог байгаа. 보통 실험실에서 오토클레이브를 써보셨던 분들은 한두 번씩은 경험을 하셨을 건데요. 스크류 타입으로 조이다 보면은 이게 강하게 조이지 않았을 때는 말씀드린 것처럼 그런 증기가 새는 경우들이 있어서 오토클레이브를 다 했음에도 불구하고 실제 제품을 보니 오토클레이브가 안 되는 경우들이 굉장히 많거든요. 그리고 실험실에서는 특히 여성분들이 많이 근무를 하시기도 하고 남성분들의 경우에도 이거를 꽉 조이지 못하게 되면은 이 증기들이 셀 수 있는 그런 위험들이 있기 때문에 저희는 레버 타입으로 해서 어느 누구나 한 번에 레버로 올리고 내리면 잠기도록 그렇게 저희가 이렇게 디자인하게 되었고요. 지금 요 레버 타입 같은 경우는 지금 한국에서 저희가 그 특허 신청이 되어 있는 상황입니다. манай одоо Daihatны автоклавын хувьд бол одоо энгийн төрлийн автоклав нь бол одоо маш хүчтэйгээр одоо хаалгын сайн хааж гэж ашигладаг болол манайх бол одоо тэгээд мөн одоо энэ лабораторид ашиглаж байгаа хүмүүсийн одоо хүүсийн хувьд бол эмэгтэйчүүд их байдаг. Тэрэн дээр бол одоо эрэгтэй хүн байсан ч гэсэн яг ингээд байн чангалаад нэгээд ингээд их контрол авчирдаг. Манай одоо энэ Daihat компани автоклав нь бол ганцхан гараараа онгоолгоод нэгээд энэ үйлдэлүүдийг маш хэлбэрхэн ганцхан гараар хүчрахгүйгээр хийх боломжтой юм аа. 다른 특징으로는 저희가 일반형이긴 하지만 저희는 그 전자 락킹 시스템이 적용되어 있습니다. 그래서 동작 중에는 절대 문이 열리지 않도록 되어 있어서 동작 중에 혹시나 사고가 안에서 발생을 하더라도 주변에 계신 연구원분들은 안전하게 그렇게 보호할 수 있도록 디자인되어 있습니다. манай одоо Daihatны автоклав нь одоо энэ мэдээж энгийн төрөл гэж байгаа боловч аюулгүй одоо электрон төгжих системт байгаа. Энэ нь болохоор одоо ариутгах жах үйл явцад онгоохгүй энэ аюулыг одоо шийдэж чадсан. Гэхдээ энгийн автоклав гэдгээр явж байгаа тийм бүтээгдэхүүн байгаа. 예, 그 다음으로는 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 오토클레이브가 끝난 다음에 고압, 고온의 증기가 직접적으로 밖으로 배출이 됩니다. 하지만 그런 뜨거운 증기들이 엔드 유저분들한테 직접 노출하게 되면은 화상의 위험이 있기 때문에 저희는 따로 스페셜 스팀 컨덴싱 시스템을 구축해서 그런 뜨거운 증기가 엔드 유저분들한테 직접적으로 미치지 않도록 디자인했습니다. Сайн миний өмнө ярьсан одоо хэсэг дээр гарсан шиг одоо манай автоклав нь болохоор одоо тэр өндөр даралттай хийг гадагшлуулахдаа манай одоо энэ хүргэлтийн онцгой системийг ашиглаж гаргадаг байгаа. 마찬가지로 이 스팀 컨덴싱 시스템 같은 경우는 저희가 현재 특허 등록이 되어 있어서 한국에 특허로 등록이 되어 있습니다. Энэ болохоор одоо яадаг систем ба гэхээр энэ ариутгах одоо үйл ажиллагаа явагдсны дараа конденсаци одоо механизмаар энэ хий төрлөөр биш
бага хэмжээний одоо ус олгон гаргадаг байгаа. 그리고 마지막으로 한 가지 더 설명드릴 거는 저희는 솔리드 모드 그리고 리퀴드 모드 두 가지 모드를 모두 다 제공합니다. 말씀드린 것처럼 오토클레이빙을 하실 때 글라스웨어나 이런 것들을 그 오토클레이빙 하시는 경우도 있지만 컬처 미디어라든지 이런 액체로 된 샘플들을 안에 넣고 멸균을 하시는 경우들이 있습니다. 그래서 각각에 따라서 등기 배출을 조절을 해줘야 되는데 그런 것들이 미리 프로그램 되어 있어서 사용하시는 샘플에 따라서 솔리드 샘플, 리퀴드 샘플 모드가 따로 있습니다. Мөн одоо хоёрт хэлэхэд бол манай одоо автоклав нь хатуу ба шингэн горим гэсэн хоёр горимтой байгаа. Энэ нь болохоор одоо шингэн дээжийг ариутгах тохиолдолд энэ шингэн горим гэдгийг сонгох юм бол хүргэлтийн үйл явц нь удаашраад тэгээд яг бүгдийг тохируулаад тэгээд ингээд хүргэх боломжтой тийм систем байгаа. 그래서 여기 그래프에 보시는 것처럼 통상적으로 오토클레이브를 하게 되면은 온도가 121도까지 올라가게 됩니다. 그 다음에 15분에서 20분 정도 유지가 되는 과정이 있고요. 이 과정이 멸균 과정입니다. 멸균이 끝난 다음에 바로 이제 릴리즈 되는 과정이 있는데 그 과정에서 솔리드 같은 경우는 바로 압력이 배출이 되는 과정이고요. 리퀴드 같은 경우는 압력이 급격하게 변화하게 되면은 안에 있는 샘플의 리퀴드가 밖으로 뿜어져 나오게 돼 있거든요. 그래서 압력을 천천히 이렇게 조정하도록 프로그램되어 있습니다. Одоо энэ график дээр харуулж байгаа хэвчлэн энэ одоо автоклав нь одоо 121 градус хүртэл хүртэл халаад тэнцэнээс эхлээд 15-20 минутын хугацаанд ариутгахын үйл явц нь яваад тэгээд түүний дараагаар хүргэлтийн үйл явц нь явдаг. Энэ нь болохоор гаралтад одоо өндөр температуртай хийгээ гадагшлуулах үйл явц байгаа. Тэгээд энэ дээрээ болохоор одоо энэ хоёр төрлийн хатуу болон шингэн гэсэн гормоор ажиллаж байгааг нь ялгаа байгаа. Энэ нь болохоор хатуу горим нь болохоор ариутгал дуусаад маш хурдтайгаар хийгээ гадагшлуулж одоо гаргадаг бол шингэн төрлийн шингэн горим нь болохоор удаан хугацаагаар энэ хүргэлтийн үйл явц нь явагддаг байгаа. 그래서 저희 맥스터릴 오토클레이브 같은 경우에는 온도 레인지가 132도까지 가능하고요. 보통 통상적으로 어큐러시 같은 경우에는 0.5도 정도 차이가 있습니다. манай дайханы автоклавын хувьд бол одоо температурын хязгаар нь дээшгээ 132 хэм хүртэл халах боломжтой. Тэгээд температурын нарившил нь болохоор нэмэгдэх 0.5 градус байгаа. тэгээд 일반적으로 멸균하는 과정에서 대부분 사용하는 온도는 121도인데요. 121도의 경우 1.2 kg per square centimeter 정도의 압력이 저희가 제공이 되고 또 이제 타이머가 있습니다. 타이머가 굉장히 중요하거든요. 통상적으로 말씀드린 것처럼 120 오토클레이브는 121도에서 15분 혹은 20분 정도 하게 됩니다. 그러나 이제 샘플에 따라서 고객분은 조금 더 긴 시간 하고 싶다라고 하시는 분들이 계실 거예요. 그런 분들은 최장 60분까지도 동작하실 수 있습니다. одоо лабораторийн нөхцөлд бол ариутгахын үйл явц ерөнхийдөө 121 градус хэмд явагддаг бол манайх одоо 135 хүртэл зарим тохиолдолд 132 градус хүртэл хэрэгтэй тийм тохиолдлууд байдаг. Тэгээд мөн одоо энэ ариутгахын үйл явцад хамгийн чухал зүйл бол хугацаа байгаа. Энэ дээр болохоор одоо ариутгахын энгийн одоо хэм хугацаа нь бол 15-20 минут байдаг бол зарим тохиолдолд энэс илүү урт хугацаанд ариутгахмаар байна гэх юм бол 60 минут хүртэл нэг цагийн хугацаанд ариутгах боломжтой юм аа. 저희 오토클레이브의 용량들은 제일 작은 모델은 47리터, 제일 큰 모델은 100리터까지 있고요. 그리고 레코더 모델도 가능합니다.
레코더 같은 경우에 GMP라든지 그런 내부적으로 제품에 동작하는 데이터들을 기록하시는 분들이 계세요. 내부 관리 규정에 따라서. 그런 분들은 레코더 타입 제품을 구매하셔서 레코더에 있는 나오는 데이터를 가지고 장비 관리를 하시면 됩니다. Манай автобусны хувьд бол хамгийн багадаа 47 литрээс хамгийн их нь 100 литр байгаа. Тэгээд рекорд хийх боломжтой тийм бас загвар байдаг. Энэ болохоор одоо компаниудаа тусдаа одоо ариутгийнхаа үйл явцыг илтгэх хэрэгтэй. Тийм тохиолдол гарсан тохиолдолд энэ одоо рекорд хийх боломжтой загварыг сонгуул илүү хэлбэр ажиллах арга зам болж өгнө. 그리고 저희 마지막에 써 있는 거 보시면은 저희 CE PED 모델이 따로 있습니다. PED는 Pressure Equipment Directory라고 해서 압력 용기에 대한 CE, 그러니까 유럽 인증입니다. 그래서 저희는 제품이 두 가지가 있는데 일반적인 제품과 CE 인증이 있는 제품이 있습니다. CE 인증의 제품 같은 경우는 안전을 위해서 압력 용기, 저 안에 있는 베셀의 두께가 더 두껍습니다. 그래서 필요하신 경우는 PED 모델도 구매가 가능하십니다. Манайх муу одоо энэ юу автоклавда хоёр төрлийн автоклав байгаа. Энэ болохоор нэг нь одоо CE буюу Европын одоо сертификаттай энэ автоклав. Энэ болохоор одоо PED буюу өндөр даралтын төсвөртэй гэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо PED загвар нь болохоор аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор даралтад одоо доторх тэр даралтын сав нь илүү зузаан байдаг байгаа. 또 화면 오른쪽에 보시면은 월드 클래스 프로덕트 오브 코리아라고 되어 있는데 저희 회사의 이 제품이 작년도에 2020년도에 한국 저희 Ministry of Trade에서 주관하는 Next Generation World Class Product로 그렇게 저희가 선정이 됐습니다. 저희가 아까 말씀드린 것처럼 저희 오토클레이브가 기존의 제품보다 조금 더 혁신적이고 그리고 안전 부분에 조금 더 많이 업그레이드된 제품이라서 저희 한국에 있는 그 산업자원부에서 그렇게 이제 제품에 대한 품질을 인정받았습니다. Мөн тавх харж байвал одоо баруун доод буланд байгаа энэ сертификатны зураг байгаа. Энэ нь болохоор одоо Солонгост энэ төхөөрөмжийг одоо Солонгос улс доторх номер 1 бүтээгдэхүүн юм аа. Энэ автоклавыг улсаас нь хүлээн зөвшөөрсөн ийм одоо сертификатны лого байгаа. Энийг нь сайн ажиллах юм бол манайх одоо өмнөх үеийн одоо энгийн автоклавыг бодвол хамаагүй ухаалаг үйлдэлтэй мөн аюулгүй гэсэн энэ хоёр төрлөөрөө бусад өрсөлдөгч компани даснаа одоо энэ шагналыг хүртсэн байгаа. 그리고 지금까지 저희가 설명드렸던 맥스터릴 제품 같은 경우는 일반 대한과학에서 저희가 제공하는 일반 모델입니다. 저희 그런 일반 모델 말고 말씀드렸던 풀 오토매틱 오토클레이브도 저희는 공급이 가능합니다. Саяны одоо Max Trail автоклав нь бол одоо Daihan-ы энгийн автоклавын төрөлд орж байгаа. Мөн манай Daihan компани энэ сая өмнө хэлсэнчлэн бүрэн автомат автоклавыг бас үйлдвэрлэж байгаа. 제너럴 모델이랑 풀 오토매틱 모델이랑 조금 다른 점은 여기 맨 위에 보시는 것처럼 스터라이제이션 사이클이라고 해서 멸균 사이클이 조금 다릅니다. Тэгж одоо бүрэн автоматик автоклав нь бол одоо энгийн төрлийн автоклавыг бол нэлээд зүйлээрээ арай өөр. Одоо хамгийн аврахнаар тайлбарлахад энэ дээр байгаа 6 энэ дараалтаар ариутгах үйл явцаа хийдэг байгаа. 통상적으로 일반 모델의 경우는 오토클레이브에 고객분이 물을 안에 넣고 안에서 히터가 동작을 해서 증기를 이제 발생을 시키고 증기가 발생이 되면서 온도와 압력이 올라가게 됩니다. 그리고 멸균이 끝나게 되면은 그
그 뜨거워진 증기가 바로 배출하게 되는 그런 과정이고요. Энгийн автоклавын хувьд бол одоо хэрэглэгч өөрөө усаа игээд тэгээд дотор тэр автоклав нь халалт өгөө тэн талаад тэгээд тэрнээсээ бол болоод одоо уур гараад уур нь ингэж хаснаар даралтыг одоо үүсгэж байгаа. Ингээд ариутгалын үйл явц явагдаж байгаа. Тэгээ ариутгал дуусаад тэр халуун уур хийн гадагшилдаг ийм тохиолдол байгаа. 오토매틱 오토클레이브의 경우는 조금 더 많은 단계로 세부적으로 이루어져 있습니다. 첫 번째 보시는 게 프리베큐움이라고 과정인데요. 프리베큐움은 먼저 이런 오토매틱 오토클레이브 경우는 안에 베큐밍으로 기존에 있던 공기를 전부 다 빼냅니다. 먼저. Манай одоо дайхааны автомат автоклав нь болвол уран автомат автоклав нь болохоор одоо хамгийн ихнийх нь үйл явц нь болохоор одоо дотор байгаа автоклав дотор байгаа бүх хийг агаарыг бүгдийг нь гадагшлуулдаг байгаа. 그래서 프리베큐움 단계에서 안에 있는 일반 대기들, 공기들을 다 빼내고 나면은 이제 스팀 그 베이퍼들을 고온의 그 베이퍼들을 직접 제조를 해서 그 스팀들이 직접적으로 저 오토클레이브 안으로 들어가게 됩니다. 그래서 온도와 압력을 올리는 단계가 되겠습니다. Дараа нь одоо мөн байдлаар одоо даралт болон температурыг дэшегээ өсгөж эхэлдэг. 그래서 원하는 온도와 압력이 이루어지게 되면은 그 다음 단계는 스터리제이션, 그래서 멸균 단계가 되는데요. 마찬가지로 멸균 단계에서 일정 시간 동안 유지하게 되면 샘플이 멸균이 진행이 됩니다. Дараагийнх нь одоо шатны болохоор ариутгах үйл явц байгаа. Энэ нь болохоор мөн байдлаар одоо тодорхой хугацаа өнгөрөөд ариутгаж дуустал одоо ингээд тодорхой хугацаа үргэлжилдэг байгаа. 멸균이 끝난 다음에 마찬가지로 그런 증기들이 배출이 되고요. 아까 말씀드린 것처럼 일반적인 오토클레이브 같은 경우는 그 증기들이 직접적으로 제품 밖으로 빠져나오는데 이런 오토매틱 제품들은 내부에 있는 워터 탱크로 들어가게 됩니다. 그러니까 직접적으로 증기를 엔드 유저 분이 위험이 없는 거죠. Энэ бүрэн автоматик автоклав болохоор одоо тэр хий болон одоо тэр ариутгасны дараах тэр өндөр температуртай хийг одоо энэ бүрэн автоматик автоклав нь бол өөрөө энэ дотор байгаа танк руугаа өөрөө гараад гадагшуулдаг байгаа. 증기가 다 배출이 된 다음에 마지막에 제일 중요한 건데 요거는 이제 포스트 베큐움 드라잉이라고 해서 어느 정도 이제 건조하는 기간을 갖게 됩니다. 샘플을 건조하는 기간을 갖게 됩니다. 그리고 일반적인 저희 오토클레이브 같은 경우는 이런 드라잉 기능이 없기 때문에 그 멸균이 끝난 다음에 샘플 주변에 그런 물들이 이렇게 맺힐 수가 있어요. 그렇지만 이 오토매틱 제품들 같은 경우 드라잉 기능이 있기 때문에 드라잉 기능을 거쳐서 샘플이 건조하게 그렇게 준비할 수 있는 과정도 되어 있습니다. Одоо 5 дахь үе шатнд бол хамгийн чухал зүйл байгаа энэ одоо бүрэн автоматик автоклавын хамгийн том даваа тал нь энэ болохоор одоо энгийн автоклавын хувьд бол манай дайхааны автоклав бусад өөр автоклав гэсэн одоо ариутгал дуусны дараагаар дэжиг гаргах үед баг зэрэг чийг үлдсэн байх, усны тусал үлдсэн байх тийм магадлал байдаг. Харин энэ одоо бүрэн автоматик автоклав нь бол энэ хатаах үйл явц ийм систем байдаг. Тийм болохоор одоо бүрэн хатаах үйл явц нь явагдаад тэгээд хуурай дэжиг гаргаж ирэх боломжтой байна. 그래서 저희 대한과학에서 공급하는 오토클레이브 중에 오토매틱 오토클레이브는 두 가지 종류가 되겠는데요. 벤치탑 오토클레이브, 그러니까 테이블 위에 올려놓고 쓰는 25리터, 40리터 제품 이렇게 하나가 있고요. 그리고 바닥에 놓고 쓰는 큰 제품들, 90리터 제품 이렇게 두 가지 제품군이 존재하고 있습니다.
Одоо манай Daihan-ы автоматик автоклав нь бол хоёр төрөл байгаа. Ерөнхийдөө энэ болохоор эхнийх нь хамгийн дээр харагдаж байгаа жижиг хэмжээтэй 25-аас 40 литрийн хэмжээтэй ширээн дээр тавиад ашиглах боломжтой, лабораторийн ширээн дээр тавиад ашиглах боломжтой ийм төрөл болон газар тавиад ашиглах боломжтой том хэмжээтэй 90 литрийн ийм автомат автоклав байгаа. 그리고 말씀드린 것처럼 오토클레이브 같은 경우는 프로그램 기능이 다 들어가 있습니다. 그래서 사용하신 엔드 유저분의 그런 어플리케이션, 샘플에 따라서 온도 혹은 어느 정도 그 타이머 이런 것들을 전부 각 단계별로 다 설정을 하실 수가 있고요. 가장 많이 쓰는 그 오토클레이브 과정들을 미리 이제 저장이 되어 있어서 한 6개 정도의 프로그램이 미리 들어가 있습니다. Энэ одоо бүрэн автоматик автоклав манай одоо Daihan-ы автоклавын хувьд бол 6 төрлийн одоо программыг энд сурлуулж өгсөн байдаг. Тэгээд энэ одоо үйл явцыг програмчлаад бүгднийг тохируулаад одоо цагаас эхлүүлээд ариутгах хугацаа бүх зүйлийг тохируулах боломжтой байдаг. 그래서 제가 여기서 한 가지 좀 말씀을 드릴 게 오토매틱 오토클레이브 같은 경우는 모든 프로그램이 가능하고 안전에 대한 그런 모든 그런 안전에 대한 대비도 다 되어 있고 정말 사용하시기 정말 좋은 제품인데요. 하지만 그런 기능들이 다 안에 들어가다 보니까 이제 금액이 조금 비싼 단점이 있습니다. 그래서 만약에 가지고 계신 예산에서 이런 오토매틱 오토클레이브를 구매하실 수 있다라고 하면은 가장 좋은 선택이 되시겠고요. 다만 이제 예산이 좀 부족해서 오토매틱 오토클레이브를 사용하지 못하시겠다. 그런 경우에는 저는 강력하게 저희 대한과학의 제너럴 타입 맥스터릴 제품을 추천드립니다. 왜냐하면 실험실에서 사용하실 때 무엇보다 실험 기기 옆에 계신 분들은 여기 연구원분들 있잖아요. 그래서 연구원분들의 안전이 가장 중요하다고 생각하기 때문에 안전에 많이 고려하고 디자인되어 있는 제품으로 그 과학 발전이나 현재 하시는 일을 조금 더 집중해서 하실 수 있도록 그렇게 예산 집행을 하시고 계획을 하시는 게 좋을 거라고 생각합니다. Мэдээж одоо бүх програм болон аюулгүй байдал бүх зүйлийг одоо бүрэн хангасан төхөөрөмж юм бол энэ бүрэн автоматик автоклав байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо энэ олон програм, энэ олон зүйлсийг бүгднийг багтаах гэдэг ингээд үйлдвэрлэсээр байгаад одоо үнийн хувьд бол энэ бүрэн автоматик автоклав нь бол үнэтэй байдаг. Үнийн хувьд бол энгийн автоклаваа бодвол 2-3 дахин үнээр зарагддаг. Тэгэхээр өртгийн хувьд бол энийг бодолцож үзээд боломжтой гэж бодох юм бол мэдээж энэ бүрэн автоматик автоклавыг авахыг бол би бол зөвлөж байна. Гэхдээ мэдээж өртгөн жоохон бага. Гэхдээ мэдээж аюулгүй ингээд ариутгах үйл явцыг лабораторид хиймээр байна гэх юм бол одоо би маш итгэлтэйгээр манай Daihan-ы энгийн автоклавыг сонгоорой гэж хэлмээр байна. Мэдээж миний одоо хамгийн манай одоо Daihan компани хамгийн их санаа зовдог зүйл ер нь энэ автоклаваараа ойлгуулахыг хүссэн зүйл болол энэ одоо лабораторид ажиллаж байгаа бүх ажилчид аюулгүй тэгээд мөн өөр одоо шинжилгээ бусад одоо ажиллаа аюулгүй тайван хийх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр илүү анхаарсан тийм бүтээгдэхүүн байгаа. 그리고 오토클레이브와 같이 사용하실 수 있는 많이 사용되는 그런 소모품에 대해서도 간략하게 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. Автоклавтай одоо салшгүй хэсэг болж байдаг одоо энэ жижиг хэрэгслүүдийг бас товчхон танилцуулъя. 예, 보시는 것처럼 많이 사용되는 건데요. 패트리 디쉬입니다. 패트리 디쉬 같은 경우는 이제 컬처 그런 미디어들 이런 것들을 멸균할 때 많이 사용을 하시고요.
Одоо хамгийн ихнийх нь төхөөрөмж хэрэгсэл болол одоо бактери болон янз бүрийн жижиг ийм зүйлийг ариутгахад ашигладаг байгаа. 예, 통상적으로 재질은 거의 이제 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 그래서 유리 제품이 있고 플라스틱 제품이 있고 두 가지로 나뉘게 되는데 일단은 가장 아직까지도 많이 사용되는 거는 여기 사진에 보시는 것처럼 이런 글라스 제품이 가장 많이 사용이 됩니다. Ерөнхийдөө болохоор одоо хоёр төрөл байдаг. Энэ нь болохоор нэг нь болохоор пластик материалтай, нөгөөх нь болохоор шилэн материалтай. Мэдээж одоо хамгийн ашиглаж байгаа нь болохоор ийм шилэн материалтай материалыг илүү их ашиглаж байгаа. 그래서 여기 보시는 것처럼 요거 이제 플라스틱 페트리 디시인데요. 이 플라스틱 페트리 디시도 공급이 가능하고 다만 이제 플라스틱 제품 같은 경우에는 재사용이 불가능합니다. 한번 사용하시고 그대로 버리셔야 되고 이거는 지금 대부분 이제 멸균이 다 돼서 나오는 거거든요. 그래서 한번 오픈을 하시면 여기 있는 그 플라스틱 웨어들을 바로 사용을 하셔야 됩니다. 그러니까 이거는 이제 멸균이 안 되는 거기 때문에 오픈하시고 바로 사용하시도록 그렇게 되어 있고 글라스웨어 같은 경우는 뭐 사용하시고 또 멸균해서 재사용도 가능하기 때문에 글라스웨어가 가장 많이 사용된다고 말씀드릴 수 있습니다. Одоо пластик төрлийнх нь болвол дахин ашиглах одоо боломж байгаа. Нэг ашиглаад одоо хаях тийм зорилготой. Тэгэхээр энэ пластикийн төрлийг бол ариутгах боломжгүй. Тийм болохоор одоо хамгийн их ашиглаж байгаа нь шилэн төрлийг ашиглаж байгаа. Энэ болохоор одоо дахин ариутгаад дахиад ашиглах боломжтой ийм бүтээгдэхүүн байгаа. 그리고 지금 저희가 공급하는 페트리 디시 글라스 같은 경우는 저 듀란이라고 하는 그 독일 브랜드 제품이고요. 현재 전 세계에서 가장 좋은 품질의 유리를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 저희는 요 듀란 제품을 강력하게 추천드리고 사이즈도 보시는 것처럼 굉장히 뭐 사용하는 그런 샘플에 따라서 선택하실 수 있도록 다양한 사이즈를 구비하고 있습니다. Тэгээд манай одоо Дайхан компаниас худалдагдж байгаа төрөл нь болохоор одоо компани болохоор Дуран гэдэг одоо Германы компани байгаа. Энэ нь болохоор одоо дэлхийд номер 1-т орох боломжтой материалтай тийм шилээр хийгддэг. Бүхэл одоо жижиг төрлийн хэрэгслүүд нь бүгдээрээ нэг төрлийн шилээр хийж байгаа. 그리고 이제 асуучлан энэ хэмжээ нь бол олон янзаар байгаа. Тийм болохоор энэчнээс сонголт хийхэд бол маш зөв сонголт болно гэж би зөвлөж байна. 그리고 이제 또 꼭 오토클레이브에 꼭 사용하시는 것들이 오토클레이브 테이프입니다. 왜냐면은 샘플을 넣고 이게 멸균이 잘 됐는지 확인할 수 있는 방법은 이 테이프를 사용해서 확인을 하실 수 있기 때문에 보시는 것처럼 뭐 여러 가지 멸균 테이프들이 있습니다. 그래서 뭐 드라이 힛을 이용할 때 사용하는 테이프도 있고 가스를 이용할 때 하는 것도 있고 저렇게 스팀을 이용해서 오토클레이브를 할 때 사용하는 것들도 있고 그래서 해당 저런 모든 컨슈머블들은 그린 케미스트리를 통해서 구매가 가능하십니다. Мөн одоо автоклаваас хасаж болохгүй одоо нэгэн хэрэгсэл бол энэ одоо наалт автоклавны наалт байгаа. Энэ нь болохоор одоо бүрэн ариутгсан уу үгүй юу гэдгийг одоо шалгах боломжтой ийм зүйл байгаа. Тэгээд манай одоо Дайханы худалдаалагдж байгаа наалтууд нь 3 төрөл байгаа. Нэг нь болохоор одоо саяны өмнөх презентацийн дээр ярьсан шиг олон төрлийн ариутгахын үйл явцад бүгдэн дээр нь тус нь ингээд англиад харагдаж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор одоо энэ хөө бүтээгдэхүүнүүдийг болохоор Green Chemistry компаниар дамжуулан өссөн хэмжээгээр эзэд худалдаж авах боломжтой. 그리고 이제 또 많이 사용하시는 것들이 이런 바터들도 많이 이제 멸균을 진행을 하시는데요. 여기 저희 카탈로그
저희 종합 카탈로그 혹은 그린 케미스트리의 쇼핑몰에 들어가시면은 제품 설명에 보면 저렇게 오토클레이버블이라고 저희가 표기를 다 해놨습니다. 그래서 이 오토클레이버블이라고 되어 있는 아이템들은 오토클레이브가 되는 아이템이구나 한눈에 보실 수 있도록 저희가 준비를 해놨으니까요. 웹사이트에 들어가시거나 아니면 카탈로그에 들어가셔서 보시면 될 것 같아요. Мөн одоо энэ клаунаас хасах боломжгүй энэ шилэн бүх хэрэгслүүдийг одоо ариутгах боломжтой гэдэг бас одоо өөр төрөл байгаа. Энийг нь одоо манай Green Mystery-гийн сайтаар дамжуулаад шалгах боломжтой. Мөн каталог дээр ингээд тодорхой автоклав хийж болно гэсэн ийм заалтыг оруулсан байгаа. 그래서 이 바틀 같은 경우는 보면 라소덤이라고 되어 있는데 이 브랜드는 아까 조금 전에 말씀드린 듀란이라고 하는 독일 회사에서 새롭게 만든 브랜드입니다. 그래서 마찬가지로 독일 회사에서 공급하는 고품질의 유리 제품이기 때문에 저희 라소썸 브랜드도 뭐 오토클레이브나 이런 거 사용하실 때 굉장히 좋을 걸로 많이 추천드리고 있습니다. Мөн одоо энэ дэлгэцэн дээр орж байгаа Rastoderm гэдэг энэ компани болохоор мөн адил одоо Дурангийн саяны тайлбарсан герман компани нэгэн бас өөр шинээр гарч ирж байгаа компани нэг байгаа. Тийм болохоор мэдээж өндөр зэрэглэлийн шилээр хийсэн тийм хэрэгслүүдийг үйлдвэрлэдэг байгаа. 그리고 마지막으로 제가 아까 말씀드린 것처럼 플라스틱 제품 같은 경우는 멸균이 안 된다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 플라스틱 재질 중에서도 멸균이 가능한 그 재질이 있습니다. PP 재질, 폴리프로필렌 재질 같은 경우에는 오토클레이브가 가능하기 때문에 지금 저희 카탈로그 보시면은 요런 이제 PP 바틀 요런 것들은 오토클레이브가 가능한 그런 제품입니다. Мөн өмнө нь яг хэлсэнчлээ одоо пластик материалыг бол ариутгах боломжгүй гэсэн бол энд болохоор одоо пластикийнхаа бас төрлөөс хамаарат ариутгах боломжтой одоо энэ пластик савнууд байгаа. Энэ болохоор одоо манай каталогоос харах юм бол PP сав гэсэн энэ одоо PP гэсэн тэмдэглэгээр гэдэг юм таньж мэдэх боломжтой. Энэ болохоор бүрэн ариутгах боломжтой тийм материалаар хийгдсэн 플라스틱 선물 나가죠. 그리고 사실 이 제품들 말고도 실험실에서 사용하시는 모든 소모품들, 장비들을 저희는 지금 공급을 다 하고 있고요. 지금 몽골 같은 경우에는 지금 그린 케미스트리 쇼핑몰에 모든 제품들이 저희가 다 올라가 있습니다. 그러니까 저희 그린 케미스트리 쇼핑몰에 들어오셔서 제품의 사진 그리고 스펙들을 확인하시고 관련된 문의사항이 있으시면은 그린 케미스트리 쪽으로 문의 부탁드리겠습니다. Мөн одоо манай дахин компани тоног төхөөрөмж мөн дээрээс нэмээд одоо лабораторийн бүхэл жижиг хэрэгслүүдийг бүгднийг үйлдвэрлэж нийлүүлдэг тийм компани байгаа. Тийм болохоор одоо тэр бүх бүтээгдэхүүнүүдийн үзүүлэлт болон үнийн мэдээлэл бүгднийг одоо Green Mystery-гийн онлайн шопоор онлайн хуудас руу сайт руу нэвтэрж ороод үзүүлэлтийг нь хараад тэрнийгээ хүссэн газар руугаа дахиад хийх боломжтой байгаа. 그리고 지금 저희 대한 사이언티픽은 유튜브 채널을 운영하고 있습니다. 저희 유튜브 채널에 들어오게 되시면은 아까 제가 말씀드린 저희 오토클레이브에 대한 설명들도 동영상으로 제작이 되어 있거든요. 그러니까 저희 유튜브에서 대한 사이언티픽 유튜브로 검색하셔서 들어오시면 대한과학 제품들의 동영상도 확인하실 수 있습니다. 뭐 어떤 манай дахин компани дахин scientific гэдэг ийм YouTube сувагтай болсон байгаа шинээр энэ дээр одоо саяны тайлбарсан өнөөдрийн тайлбарсан клуб болон бусад олон төрлийн төхөөрөмжүүдийн ашиглах заавар болон суйрлуулах заавруудыг тайлбартай тавьсан байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо солонгосоор болон мөн англиар одоо энэ бичлэгүүд нь тогтмол ороод ирсэн байгаа шүү. Энэ л бас төчилж үзээрэй. 예, 이상으로 제가 오늘 준비한 발표는 여기까지고요. 혹시 뭐 궁금하신 내용이 있으시거나 뭐 제가 추가적으로 더 말씀드릴 거 있을까요? Одоо ингээд энэ үрээд одоо миний PPT бол дуслаа. Тэгээд мөн одоо асуулт байвал
sono. 네, 이 부장님, 예. 네, 지금 질문을 할 거예요. 그리고 예, 그거 지금 답변해 주시면 감사하겠습니다. 네. Наилтгэл тавьж өгсөн Даниэлтэй баярлалаа. Тэгээд Даниэлийн илтгэлийн дараа YouTube дээр байж байгаа видеог бас очихын Монгол театртэй бэлтгэсэн манай компаниас бэлтгэсэн байгаа. Тийм болохоор та бүхэнд юу Монгол театртэй видео оруулахыг хэлье. 이 PPT를 준비해 주신 이 부장님한테 정말 감사드리고요. 그리고 지금 이 PPT, 이 부장님의 PPT 다음에 지금 그 대한과학의 동영상을 뭐로 자막을 붙여서 지금 네네. 안녕하세요. 대한과학의 오토클레이브를 소개하겠습니다. 오토클레이브의 구성품에 대한 설명입니다. 오토클레이브의 구성품으로는 와이어 바스켓 2개, 드레인 버켓 1개, 그리고 사용자 매뉴얼과 품질 보증서, 인스펙션 시트로 구성되어 있습니다. 제품 외관에 대한 설명입니다. 제품 본체 상부에는 조절기구와 압력계, 레버 타입 슬라이딩 도어가 달려 있습니다. 레버 타입 슬라이딩 도어는 평소에는 잠금 상태로 되어 있으며 조절기의 오픈 버튼을 누르면 잠금 장치가 해제가 됩니다. 이후 레버를 조작하여 간단하게 용기를 개폐할 수 있습니다. 레버 타입 슬라이딩 도어는 수동으로도 조작이 가능하며 리드 중심축에 위치한 잠금 해제 홀에 적당한 사이즈의 도구를 삽입하여 용기를 개폐할 수 있습니다. 제품 내부에는 워터 레벨 센서, 온도 센서, 배수구, 히터로 구성되어 있습니다. 구성된 내부 부품을 보호하기 위한 히터 커버와 적재 가능한 바스켓 2개로 구성되어 있습니다. 제품 측면 배전함을 열면 위에서부터 온도 한계치를 설정하는 세이프티 노브, 긴급시 증기를 강제 배출할 수 있는 수동 압력 배출 밸브, 멸균 후 증기의 배열을 도와 안전하고 청결한 멸균 환경을 도와주는 배출 증기 우축기, 배수를 위한 드레인 밸브와 배수 및 증기를 위한 드레인 호스가 있습니다. 제품 후면에는 누전 차단기, 전원 스위치, 코드선으로 구성되어 있습니다. 코드선을 연결 후 전원 스위치를 켜야 합니다. 제품 설치에 대한 설명입니다. 제품이 무거움으로 운반 시 주의 바라며 바닥이 단단하고 평평한 장소에 제품을 위치시킵니다. 제품 설치 시 도어 오픈 반경을 고려하여 설치해야 하며 환기와 화재 예방을 위해 직벽으로부터 최소 20cm 간격을 유지하도록 합니다. 제품 위치 선성을 맞추게 되면 이동 방지를 위하여 무빙 휠의 잠금 장치를 고정 위치로 해줍니다. 제품 측면 드레인 호스 아래에는 동봉된 물바지를 위치시킵니다. 오토클랩에는 물이 부족한 상태이면 조작 화면의 에러 샷단, 로우 레벨 에러가 발생하며 약 1분 후에 경고음이 울리게 됩니다. 오토클랩에 물이 부족하면 도어 오픈 버튼을 눌러 도어를 오픈한 뒤 챔버에 증류수를 히터 커버까지 채웁니다. 물 부족 에러 해제를 위해 전원을 껐다 켜줍니다. 제품 사용법에 대한 설명입니다. 오퍼레이션 타이머는 멸균을 진행할 시간을 설정합니다. 목표 온도 도달 후부터 카운트되며 99분 59초까지 1분 단위로 설정 가능합니다. 오퍼레이션 타이머에서 메인 버튼을 누를 시 오퍼레이션 템프로 변경됩니다. 오퍼레이션 템프는 멸균 목표 온도로 1도 단위로 최대 132도까지 설정 가능합니다. 시간과 온도를 설정한 후 오퍼레이션 템프에서 조그 다이얼을 눌러 제품 동작을 시작합니다.
제품이 동작을 하게 되면 히터 LED에 빨간 불이 들어옵니다. 오퍼레이션 타이머 설정 화면에서 서브 버튼을 누르면 딜레이 타이머 설정으로 넘어갑니다. 딜레이 타이머는 멸균 동작 전 대기 시간을 99분 59초까지 설정할 수 있으며 설정된 시간이 지난 후 히팅과 오퍼레이션 타이머가 시작됩니다. 오퍼레이션 탱크 설정 화면에서 서브 버튼을 누르면 오프셋 설정 화면으로 변경됩니다. 실험을 기준으로 사용하고 있는 온도계와 제품의 현재 온도를 일치시키기 위해 사용합니다. 마이너스 10도부터 플러스 10도 범위에서 0.1도 단위로 조정이 가능하며 조그 다이얼을 2초간 누르면 오프셋 값이 저장됩니다. 오퍼레이션 템프 설정 화면에서 메인 버튼을 누르면 잠금 모드로 전환됩니다. 잠금 모드로 전환 시 현재 온도와 잔여 타이머 시간이 표시되며 조그 다이얼을 눌러도 인식되지 않아 멸균 종료 시까지 안정적인 운전이 가능합니다. 본 제품은 액체 시료의 멸균을 위해 리퀴드 모드를 제공합니다. 락킹 모드에서 서브 버튼을 1에 눌러 오퍼레이션 선택 모드로 변경되고 조그 다이얼을 눌러 솔리드 사이클 모드와 리퀴드 사이클 모드를 선택할 수 있습니다. 선택 완료 후 조그 다이얼을 2초간 눌러 해당 모드를 저장합니다. 리퀴드 모드는 멸균 공정이 완료된 후 시간 간격을 두고 스팀 배출을 함으로써 시료의 파손을 방지하고 압력을 천천히 해소하게 됩니다. 오토클랩의 주요 특징에 대한 설명입니다. 대한과학의 오토클랩에는 최대 132도까지 0.1도 단위로 가열 가능하며 최소 47리터부터 100리터까지 다양한 사이즈가 있습니다. 또한 비규격으로 제작 가능하며 밸리데이션 서비스도 가능합니다. 모든 사이즈의 제품은 일반형 제품에도 유럽키, 비규격에 맞춰 압력 용기에 3mm 두께의 제품과 레코더가 달린 품목도 취급하고 있습니다. 이상으로 대한과학의 오토클랩의 소개를 마칩니다. 더 많은 월드 베스트 아이템을 대한과학 홈페이지에서 만나보실 수 있습니다. 감사합니다. За классийн видео танилцуулгыг үзлээ. Энийг одоо мэйлээр та бүхэнд хүргүүлнэ. За тэгээ энэний өмнө нэг зарлал байна. Асуулт хариултаас өмнө асуулт хариултын дараа бол бидэд нэг шалгалтын гэх юм уу очих нэг 7 асуулт асуух юм байгаа эндээс. За энэ асуултанд хамгийн сайн хариулсан хүнд нь бол 50,000 төгрөгийн урамшуулалтай юм байна. Тэгэхээр асуултаасаа асуугаа дараа нь одоо шалгалтынхаа асуултанд хариулаарай гэж хүсэх байна. За асуулт асуух хүн байвал гараа өргөөд. Асуугаа явуучих. Манайх яг энэ фул автомат нөгөө автоклав хэрэгжилж байгаа. Тано сонсогдож байна. Тано. За. Одоо сонсогдож байна. Тано. Одоо сонсогдож. За. Манайх фул автомат автоклав хэрэгжилж байгаа юм. Гэхдээ яг дайханаас бол аваагүй өөр гадраас авчихсан. Тэгэхээр ерөнхий зарчим нь нөгөө адилхан болчмоор асуудал байна. Манай дээр яг ямар асуудал байгаа вэ гэхээр юу яагаад байгаа юм. Даралт нь болохоор яг нөгөө тохируулсан хэмжээнд хүрсэн мөртлөө нөгөө температур нь хэлбэлзээд байгаа байхгүй яг тохируулсан градустай хүрэхгүй дээшээ доош унаад юм өсөд. Тэр яг юутай холбоотой байж болох вэ? Тэр их ойлгосон. 네, 이 부장님. 네, 지금 아토마틱 아토클라우에 대해서 지금 묻고 있어요. 네. 네, 압력이 입력한 대로인데 지금 온도가 지금 엄청 차이가 나고 지금 입력한 온도와는 차이가 엄청난다. 그렇게. 다시 한 번만 말씀해 주시겠어요? 압력은 입력한 대로 다 잘 되고요. 지금 그리고 예. 온도는 잘 올라가지 않다고요. 지금 그 맥스터리 제품 사용하고 계신가요?
아니요, 풀 automatic autoclave를 사용하고 있어요. 풀 오토매틱, 그 네. 오토매틱 오토클레이브 사용하고 계시다고요? 네, 그거 사용하고 계신데 압력은 되는데 온도가 안 맞는다고요? 네, 압력이 올라가지만 네네. 온도가 올라가고 내려가고 이렇게 하거든요. 그 문제가 원래는 생겨서 우리가 지금은 사용하지 못해요. 오토매틱, 통상적으로 오토매틱 오토클레이브의 경우 이게 온도랑 압력이랑 이게 조금 약간 다릅니다. 왜냐면 보통 일반 타입 같은 경우는 챔버 안에서 히터가 있어서 히터가 물을 끓이면서 증기를 만드는데요. 풀 오토매틱 오토클레이브 같은 경우는 워터 탱크가 따로 있고요. 워터 탱크에서 그 증기를 만들어서 그 증기를 안쪽으로 넣어주는 거거든요. 챔버 안쪽으로. 예, 그렇게 되는 거라서 제 생각에는 그런 상황이면은 압력을 만드는 거에는 이상이 없는데 내부적인 온도 제어하는 히터라든지 센서 쪽에 조금 문제가 있는 것 같아요. 그런 경우는 뭐 칼리브레이션이라든지 뭐 이런 것들을 조금 해보셔야 될 것 같고요. 만약에 칼리브레이션을 해도 이게 안 된다라고 그러면은 제조사에 좀 말씀하셔서 수리를 진행을 하셔야 될 것 같은데 혹시 저희 제품을 사용하고 계신 건가요? 아니에요. 그건 아니죠. 예. 예, 다른 회사에서 샀는데 혹시나 화면 있잖아요. 그 화면 같은 경우에서는 문제가 생기면은 이런 문제가 생길 수도 있어요. 화면이요? 네, LCD 화면 아니면은 온도 인디케이터 같은 거 있잖아요. 그런 것도 문제가 생기면은 이럴 수도 있어요. 그렇습니다. 예. 말씀하신 것처럼 온도 인디케이터라고 하시는데 템퍼레처 센서라고 하죠. 네네, 맞아요. 센서가 좀 문제가 있으면 그럴 수도 있고요. 첫 번째로. 두 번째로는 이제 칼리브레이션이라고 하는데 실제 제품이 동작하는 온도랑 그러니까 제품이 인식하고 있는 온도와 실제 제품 내부에 있는 온도가 다른 경우가 있습니다. 그렇기 때문에 칼리브레이션을 해줘야 되는 거거든요. 그래서 칼리브레이션 때문에 그럴 수도 있고, 아니면은 뭐 제 생각에는 히터 쪽에 조금 문제가 있어서 그럴 수도 있고, 이 세 가지 중에 하나일 것 같아요. full automatic autoclave의 хувьд бол ерөнхийдөө арай энгийн автоклавыг бол ялгаатай зүйл нь юм бол тусдаа усны танкаас ингэж татаж аваад уур гаргаад ингэж өгдөг ийм төрлийнх болол энэ дэр даралт нь бол ямар ч асуудалгүй байгаа болол тэн юм уу эсвэл мэдрэгч нь асуудалтай байх магадaltaй гэсэн тийм ойлгож байна. 하나만 했어요. 죄송합니다. 칼리브레이션 같은 것은 어떻게 할 수 있어요? 어떻게 하면 돼요? 통상적으로 이제 제품마다 칼리브레이션 하는 방법들이 다릅니다. 그래서 저희 제품 같은 경우에는 칼리브레이션 모드가 따로 있어요. 그래서 제품을 이제 안에 이제 온도 센서를 외부 온도 센서를 하나 넣어놓고 그걸로 이제 실제 온도 확인하시면서 제품 디스플레이 온도랑 비교하시면서 제품 디스플레이 온도를 실제 온도랑 맞춰주는 작업들이 저희는 되어 있는데 이게 제품마다 제조사마다 이 방법들이 조금 달라서 저희 거는 그게 좀 엔드 유저분이 쉽게 할 수 있게 되어 있거든요, 사실. 그래서 저희는 뭐 매뉴얼도 만들어 드릴 수도 있고 그런데 이게 다른 쪽에서 만든 거는 제가 알기로는 모드가 좀 따로 있고 엔지니어들만 할 수 있도록 해놓은 경우들도 많아요. 예, 그래서 제조사 쪽으로 말씀을 하셔야 될 것 같아요. 알겠습니다. 감사합니다. Энэ тал дээр болохоор өөр бусад үзэж байгаа хүмүүстээ тайлбарлах болохоор засварлах арга нь болохоор ингэж байгаа. Энэ тохируулсан температур болон доторх автоклавны доторх температур нь зөрүүтэй авах магадлал байдаг. Тийм болохоор энийг хэмжиж үзэх нь хамгийн зөв хэрэг байгаа. Тэгээд энийг манай Daihatны автоклавын хувьд бол full automatic автоклавын хувьд бол өөрсдөө лабораторийн хүмүүс нь өөрсдөө энийг тохируулах боломжтой байгаа. Яг дотоод температур болон гадаад температураа
өөрчлөлөө төвлөрөх боломжтой тийм горин байдгаа. Тийм болохоор одоо энэ саяны холбогдсон унаа хэрэглэгч болохоор одоо өөр компани болохоор сайн мэдэхгүй байна. Өөр компаниуд бол бас зөвхөн инженерүүд нь засварлах боломжтой тийм тохиргоо хийх боломжтой тийм бүтээгдэхүүнүүд байдаг болохоор одоо үйлдвэрлэгч компанитайгаа харилцсан зүг болов гэдэг чинь. Нэ. За дараагийн үнэ. Асуулт байна уу? Энэ нөгөө даралтыг нь юу гэсэн бэ? Даралтын утгыг дахиад хэлээд өгч. Энэ одоо бүрэн автоматик энэ автоклав болохоор одоо тэр одоо энгийн автоклав бол зүгээр доор нь одоо ус игээд тэгээд ингээд тэн халаад тэгээд уур гаргаад ингэдэг бол одоо энэ бүрэн автоматик автоклав тустай юм усны танк тэрнээс энэ уураа гаргадаг халаагаад ингээд уураа авдаг тийм системтэй байгаа. За. За одоо их тунгалаг нийслэлийн мэргэжлийн хаалт. Одоо За сайн байцгаана уу? Баярлалаа иймэрхүү маш хэрэгтэй сургалт явуулж байгаа. Тэгэхээр ингээд заавал даяхааных гэхгүйгээр даралт болон автоклавны температур хоёрын хоорондын одоо харилцан хамаарл байгаа шүү дээ. 121 градусд хүрэхэд автоклавны одоо тэр даралтын хэмжээ 0.5 атмосферт байна ч юм уу те. Тиймэрхүү лавламж хүснэгт байдаг болов ингэж асуух гэсэн. 네, 이 부장님 꼭 대한과학 아트클럽 말고요. 압력이나 온도를 지금 측정할 수 있는 그런 뷰가 따로 있나요? 혹시? 압력이나 온도를 측정할 수 있는 표요? 네, 지금 어떠한 압력에 그런 온도가 존재할 수 있다, 뭐 그런. 예, 그거는 사실 뭐 저희 뭐 책이나 이런 데서도 상당히 많이 나오는 거고요. 요 이제 증기압, saturation vapor라고 하죠, 영어로 하면은. 그래서 그 증기압에 대한 온도대별로 물에 대한 증기압이 다 이제 정해져 있습니다, 그게, 사실. 그래서 아마 뭐 구글이나 이런 쪽에 뭐 saturation vapor pressure 이렇게 하고 temperature 이렇게 치면은 각 온도대별로 증기압이 어느 정도가 되는지 다 표로 나와 있거든요. 예. 그래서 예, 뭐 서칭을 하면은 가능하실 거고요. 뭐 저희 쪽에서 제공을 해달라고 그러면 제가 자료를 따로 만들어서 그럼 보내드리도록 하겠습니다. ер нь бол энэ талаар бол ном болон тэгээд мэдээж одоо Google-с бол хайхад бол олдох боломжтой тийм хүснэгт бол бэлэн байдаг. Тэгээд мэдээж манай компани ингээд хүсэлт гаргаад гэрийн хэмжээгээр дамжуулан хүсэлт гаргах юм бол тусдаа ингээд би хийгээд өгөх боломжтой байна. За баярлалаа. 네, 감사합니다. За өөр асуулт байна. Гараад ороод. Энд нэг хэрэглэгч ашиглалтын талаар асуусан байна л да. Ашиглалтын хугацаа гэж байдгүй. Ямар хугацаанд ашиглагдах вэ гэсэн асууж байна. За тэрийг орчуулдаг. Энэ ашиглалтын захирлаа ямар ашиглалт юм бол одоо ажиллаж байгаа хугацааны ашиглалт эсвэл хэдэн жил ашиглах гэдэг. Тэгж ойлгосон. Ер нь хэдэн жил ашиглах нь ямар настай вэ гэсэн асуулт байх шиг байна л да. Тийм чатанд чинь. 네, 이 부장님, 대한과학의 아트클랩은 어느 정도 기간 동안 네, 사용할 수 있을까요? 혹시 그런 게 있나요? 사용하시는 거는 기본적으로 저희는 사용하시는 거는 사실 어떻게 사용하시는 거냐에 따라서 조금씩 다르긴 합니다. 왜냐면 뭐 오토클레이브를 매일 사용하시는 분들도 있으실 거고요. 아니면 실험에 따라서 뭐 이틀에 한 번씩, 일주일에 한 번씩 사용하시는 경우도 있고, 하루에
뭐 세네 곳씩 사용하시는 경우도 있으시거든요. 그래서 정확하게 말씀은 못 드리지만 저희 같은 경우는 한 가지 말씀드릴 수 있는 거는 저희는 워런티가 2년입니다. 그래서 통상적으로 실험기기 같은 경우는 워런티가 1년이잖아요, 대부분. 근데 저희 같은 경우는 제품에 대한 품질에 대한 저희 스스로도 그거에 대한 자부심이 있고 그렇기 때문에 2년까지는 무상으로 저희가 워런티 적용하고 있습니다. Энэ асуултны хариулт нь болохоор одоо ерөнхийдөө бол мэдээж энэ автоклавыг ашигладаг газар болон ашиглах хугацааныхаа хувьд бол бүх газрууд өөр өөр байдаг. Тэр нь болохоор одоо зарим лабораторид өдөр болгон ариутгал хийгдээд ингэдэг тийм лабораторид байдаг бол зарим нь болохоор сартаа нэгч байдаг. Эсвэл бол өдөрт хэдэн цагаар ашиглаж байгаа гэдгээс бас хамаараад энэ бол их зөрүүтэй байдаг. Яг энэ дээрийг тодорхой хариулт өгөхөд бол зөвхөн ашиглалтынхаа бас хугацаанаас хамаарах болно. Тэгээд манайх бол ерөнхийдөө ингээд бус өөр үйлдвэрлэгч компани, автоклав үйлдвэрлэгч компаниудыг бодвол өөр компанид бол 1 жилийн баталгаа хугацаатай байдаг бол манайх 2 жилийн баталгаа үйлдвэрийн баталгаатай байгаа. Энэ нь болохоор одоо манай Daihan брендийн одоо бүтээгдэхүүнийхээ чанарын хувьд итгэлтэй байгаа гэсэн илэрлийг оруулж байгаамаа. 그리고 제가 한 가지만 조금 더 말씀드리면요. 이제 오토클레이브 고장 나는 경우들은 대부분 물 때문에 그렇습니다. 왜냐면 오토클레이브 원리 자체가 물을 끓여서 증기를 만드는 거기 때문에 이제 물이 안에 들어가 있을 수밖에 없는데요. 이제 물을 넣고 사용을 하시다가 물을 안 빼시고 물을 그냥 오랫동안 놔두시면은 그 물이 히터 부분을 이제 뭐 부식시키거나 뭐 이럴 수가 있거든요. 그리고 특히나 저희가 권장드리는 거는 사용하시는 물은 그 디스틸드 워터를 사용을 하셔야 됩니다. 그러니까 증류수를 사용을 하셔야 됩니다. 왜냐면 일반 수돗물이나 뭐 그런 일반적인 물 같은 경우에는 그 안에 불순물로 인해서 히터라든지 아니면 내부에 있는 그런 금속들이 부식될 수 있는 그런 영향이 있어서 그런 부분들만 잘 관리를 해주시면은 오랫동안 사용을 하실 거예요. 그래서 제품을 오토클레이빙을 하시고 오토클레이빙 끝나시면은 안에 있는 물을 모두 제거해 주시는 이런 관리가 필요합니다. Дээрс нэг юм нэмж хэлэхэд болохоор одоо автоклав ер нь эвдрэнэ гэдэг нь болохоор хамгийн их магадлал нь уснаас болдог. Ягаад гэвэл манай автоклав бол мэдээж автоклав бол усаа ингээд усыгээд тэгээд тэн халаад ингээд буцлаад ийм үйл явцыг дагдаг. Уснаас угаасаа хол байх боломжгүй юм бүтээгдэхүүн. Тэгээд зарим лабораторийн хүмүүс болохоор одоо ингээд усаа буцлагчаад тэрнийгээ гадагшлуулахгүйгээр ингээд орхидог тохиолдол байдаг. Мөн бас энэ усаа зөв сонгох хэрэгтэй байгаа. Мэдээж нэрмэл ус байнга ашиглахгүй болохгүй. Тэгээд нэрмэл ус биш өөр төрлийн ямар нэг ус, ямар нэг өөр шингээ хийх гэсэн тохиолдол болохоор одоо дотоод эдэнгийн зэврэх магадлалыг үүсгэж байгаа шүү. Нэ. За энэ чатан дээр ирсэн асуултанд бас хариулт авъя. За автоклавны температур 121 гэж байна. Тэрнээс доошоо 115-д тохируулж болох уу гэсэн асуулт байна. Энэс бага температур 15 градус болох уу? Тохируулж болох уу? Түрүүний нэг энгийн автоклавын талаар ярьж байгаа шиг байна. 네, 이 부장님, 태양과학 авто클레이브에 대해서요, 온도가 122도보다 더 낮게 설정할 수 있는 거죠? 예, 가능합니다. 통상적으로 저희 오토클레이브는 뭐 100도 이상부터 다 이제 세팅은 가능한데, 제가 이제 121도를 말씀드린 이유는 통상적인 멸균 온도가 121도로 사용을 많이 하시기 때문에 121도로 말씀드린 거고요. 그 밑에 온도도 사용은 가능합니다. 다만 오토클레이브 자체는 멸균을 해야 되는 거기 때문에 그러니까 증기를 이용해서 하는 거기 때문에 온도는 100도 이상으로 세팅을 하셔야 가능합니다. 그리고 최대 온도는 132도까지 가능합니다.
네, 최하 온도, 설정 온도가 100도라고. 예, 근데 제가 권장 드리는 거는 한 105도, 106도 정도 권장 드립니다. 네. Энэ талаар хараад тэрнээс доошогоо 121-ээс ер нь доошогоо тохируулах боломжтой. Тэгээд гол нь энэ 121 гэж хэлсэн болохоор энгийн ариутгахлын температураар зүгээр жишээ авч ярьсан байгаа. Тэгээд манай автоклавын хувьд бол ерөнхийдөө 100-аас 100 хэмээн тохиргоо хийх боломжтой. Гэхдээ миний мэдж байгаагаар бол 105-аас 106 хамгийн доотлын одоо ариутгах температур гэж хэлж байна. Тэгээд дээдлэлтэй болохоор 132 юм хүртэл халах боломжтой. За өөр асуулт байна уу? За манай дээр мэргэжлийн хэлтэл авахтараад ирж байна. Хавхуулаас. Манай дээр ашигладаг нэг хуучны автоклав байдаг шүү дээ Орсын. Тэн дотор маш их нөгөө олон хүнтэй устгал хийхэд багцдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бүрэн автомат нь тийм олон хүнтэй 2-3 хүнтэй автомат тийм багтах боломжтой болов. Тийм автомат байвал. Сасагдчих чинь тон хэмжээний хувьд гэсэн үг үү? Одоо чи хуучны Орсны автоклав болохоор масктай болохоос зөвхөн байгаа. Энэ 3 ширхэг 8 хүнтэй ч юм уу 2 том 8 хүнтэй устгах шууд явагддаг байхгүй юу? Нэг дор хийхэд багцдаг гэсэн үг. Багтаамжийн талаар асууж байна. Билгээ. Одоо ер нь бүтэн автомат клаб нь хамгийн том багтаамж нь одоо ямар боломж байна вэ? Бидний хувьд одоо 3 цагстай юм зэрэг хийгээд одоо ингээд ариутгачих боломжтой бүтэн автомат байдгүй л гэж асууж байна. 네, 이부장님, 네, 풀 автоматик автоклав은 최대 용량은 90리터죠? 예, 맞습니다. 저희 제품 중에 가장 큰 리터 수는 90리터고요. 통상적으로 이제 90리터 이상, 100리터 이상 가는 것들은 산업용 오토클레이브로 아예 조금 더 이제 다른 제품이 됩니다. 네, 근데 저희는 실험실에 집중해서 비즈니스를 하고 있기 때문에 실험실용으로 90리터가 가장 큰 용량입니다. 네, энэ талаар болохоор одоо лабораторийн хэмжээнд хамгийн дээд хэмжээ болох 90 литрийн хэмжээтэй тийм бүрэн автоматик автоклав бол байгаа. Тэгээд 90-с дээшгээ 100 гараа явчих юм бол үйлдвэрлэлийн автоклав гэдэг манай одоо салбараас арай өөр төрлийн төхөөрөмж болоо ичдэг байгаа. За дараагийн асуулт. Өөр асуулт байна уу? За бүгдээрээ сайн байна уу? Нэг надад асуулт байна. За дайхан брендийн автоклавыг авлаа гэж бодоход одоо эвдрэл гэмтэл гарахад засвар үйлчилгээг нь манай гэрийн министрийн инженерүүд хийж өгөх үү? Ер нь энэ дээр яг яадаг вэ? Би хариулчих уу? Манай инженер Нарманд хариулчихна. Ер нь бол яг дайхааны өөрийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд нь бол бүгд 2 жилийн баталгаат хугацаатай ирж байгаа. Хүн санаатаагаар эвдчихээгүй байгаа нөхцөлд бол 2 жилийн хугацаанд бол бид нэр үн төлбөргүй засвар үйлчилгээг нь хийж байгаа. Тэрнээс хойш хугацаанд бол одоо ер нь баг lifetime гэж хэлж болохоор хугацаанд засвар үйлчилгээг нь хийснэ гэж байгаа. Тэгэхээр та нар одоо юу гэдэг ямар байсан эхлээд манайхаас бүтээгдэхүүн худалдаж авсан нөхцөлд дагаж ирж байгаа баталгааны хууцуудыг нь заавал бөглүүлж авчих хэрэгтэй. Бөглүүлж аваад тэрэн дээр бол сериал дугаар хэдийд худалдагдсан гэсэн хугацаанууд нь бичигдэж байгаа. Тэгээд тэр хугацаагаа үндэслээд бид нэр 2 жилийн хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлнэ. Тэрнээс хойшот нь бол та нарт төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг та нар одоо энэ бүтээгдэхүүн аваад ашиглаж байгаа нөхцөлд л манайхаас худалдаад аваад дайхааны бүтээгдэхүүн худалдаад авсан нөхцөлд бол бид нэр одоо засвар үйлчлэгийг бүрэн хариуцнаа гэж ойлгож болно. За баярлалаа. Яа. За өөр асуулт байхгүй бол одоо шалгалтын гэхүү шагналтай гэхүү асуултанд хариулцгаая. Тэгэхээр Даниэлд тайлбарлах уу?
За юу вэ? Энэ юуны дараа хэрэглэгчийн сэтгэл оруулаад тэгээд тэрний дараа яа. За ингээд манай компани бол энэ дахин брендийн олон тоног хөрөмжүүдлийг бодлон борлуулж сая засвар үйлчилгээний талаар 2 жилийн баталгаа өгөөд ажиллаж байгаа. За энэ дээрээс бас Автокала бас хэд нэлээд зарагдсан байгаа. За манай Түн шууд компани микробиологч Мөнгөн Туяа яг бодлон аваад ашиглаж байгаа Автокала дээр бас ямар сэтгэлтэй байгаа, ер нь ямар байгаа талаараа санал сэтгэлээ хэлэх гэж байна. Тэгэхээр Мөнгөн Туяаг урьж байна. За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн минь төргий бүгдэнд нь. За манайхан дайхан брендийн Автокала бүрэн автомат Автокалавыг 2017 онд худалдаа авсан. Түүнээс хойш 4 жил хэрэгжилж байна. За энэ хугацаанд бол идрэл хэмхрэл гараагүй. Энэ Автокалав нь болохоор бусад энгийн Автокалавуудыг бол юугаараа давуу талтай юм бэ гэхээр аюулгүй ажиллагаа маш сайн хангасан байдаг. За аюулгүй ажиллагаагаа хангасан түрүүнд ярьсан байсан 121 градус Цельс хүрээд эргээд доошоо буугаад 15 минут юм 15-20 минут ариутгахтаа температур нь 80 градус Цельс буюу дотн байгаа уурын даралт өссөн уурын даралтаа бүгдийг нь гаргасны дараа болоо хаалга онгоох буюу тайлагдах гэсэн одоо тохиргоог энэ дээр суйрлуулад өгсөн байт юм байлээ. Тэрний дараа бол 80 градус Цельс хүрээд буусны дараа бол open гэдэг энэ товчийг дараад ийм ингээд онгойлгоно. Ингэснээр одоо нэг хагас автомат Автокалавыг бол уур нь бүрэн гадагшилсан учраас аюулгүй ажиллагаагаа сайн хангаж төлөгдөх буюу ямар нэгэн гэмтэх эрсдлээс одоо бүрэн хамгаалагдж байна гэсэн үг юм аа. За энэ Автокалав нь болохоор хүчин чадал нь болохоор манайх болохоор 47 литрийн хүчин багт амжтай 132 градус Цельс хүртэл одоо тохируулах тохиргоотой. Тэгээд 121 градусыг бол тохиргоог бол одоо мен товчийг дараад энд болохоор энэ хугацааг заасан байна. Энэ хугацааг бол ингээд хэдэн минутаар тохируулж болно гэсэн үг. Ингээд дээшээ ингээд 1 цаг хүртэл 2 цаг хүртэл ингээд яваад тохируулж болно гэсэн үг. Хугацааг бол хангалттай тохируулна. Градусыг болохоор бас градусыг бол дээшээ пул нь болохоор 132 градус Цельс доошоо ингээд өөрийнхөө 115 градус Цельс 30 минут ч юм уу өөрийнхөө одоо яг ямар градусд ариутгах хэвээр тэр болгоно. Дуу 80 градус Цельс хүртлээр бол доошо нөгөө хөргүүрийн хөргөх систем орж байгаа. Тэр хугацаанд бол одоо энэ шаланкаар бүрэн нөгөө нэг уур болон усны уур нь ус болон ингээд гадагшилдаг байгаа. Энэ бол ус гаргах кран. Энэ болохоор уурын даралтыг гаргах одоо хурдан хугацаанд гаргая одоо ингээд гаргая гэж бодох юм бол энэгээр ингээд нэхэр одоо уурын доторхоогоо уур болохоор тургуу хугацаанд гарна гэсэн үг. За мөнгөдөө баярлалаа. Мөнгөдөө яа. Баярлалаа. Жага байдлыг та бүхэнд харууллаа. За одоо манай ерөнхий инженер Нарманд манай компани дэлгүүдээр худалдан борлуулж байгаа
автоклавыг бас яг одоо бэлэн байгаа автоклавыг нэг харуулъя. Энэ камер яаж ирвэ? За сайн байцгаана уу. За би ингээ харьцуулах зорилгоор 2 автоклав тавьсан байгаа. За нэг нь манай саяны зарагдж байгаа 47 литрийн Макстрел байна. Энэ нь болохоор зэрэг хятад автоклав байгаа. Тэгээ энэ хоёрын нөгөө нь аюулгүй ажиллагаа талаасаа ямар ялгаа байгаад байна, тагны ялгаа байгаа гэж яригдаад байсан шүү дээ. Тэрийг бас за жоохон аюулгүй ажиллагаа талаасаа таг нь бол ийм өөр онцлогтой байгаа гэдгийг харуулъя гэж бод 2 автоклав зэрэгцүүлээд тавьсан байгаа. Энэ энгийн автоклавуудын хэрэглэгддэг таг нь байна л да. Одоо жишээ нь энийг бол ингэж хаачхаа заавал энэ вакуумыг гүйцэхийн тулд жоохон чадaltaй байдлаар ингэж чангалж хаах хэрэгтэй болсон байд. Тэгэхээр энэ нь одоо хүний одоо чадвараас хамаарат вакуумд бүрэн орох, дутуу орох гэх мэтлэн дутагдaltaй талууд байдаг бол энийг ямар ч хүн одоо мэдлэгтэй мэдлэггүй ямар ч хүн ирээд ганцхан ингээд хөшөөргөр нь ганцалд арсан байхад энэний дараагийн хэмжээ бол яг бүрэн гүйц таглагддаг сайн талтай байгаа шүү. Энийг бас ялгааг нь гаргаж хараарай. За манай дээр бол ерөнхийдөө энэ автоклавууд саяны ярьсан дайханы автоклавууд бүгд бэлэн байгаа манай дэлгүүр шүү дээ. За өөр бус яриаг нь бол одоо бүгдийн инженерүүд, дайханы инженер, хэрэглэгч аль нь бүгдийг ярьсан учраас би давтаж яриад бол нэг шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Асуух юм байвал бас асууж болно. Засвар үйлчлэгээний хувьд бол манайх зөв хариуцлага байгаа. Дайханы бусад хоног хөрөмжийг болж байна. Тий болж байна яг үнэ. Дайханы одоо энэ гүн хөлдөөгч байна. Сая манай нэг хэрэглэгч маань энэ том хөлдөөгчийн дэлгэц асуудалтай болсон гэж сайн мэдэгдэж байна. Бид нар бол мэдээллийг хүлээж авангуудаа сэлбгийн захиалцсан байгаа. Эренгүүд нь очоод засварлаад өгнө. За энэ дайханы ус нэрэгчүүд байна. Дайханы ус нэрэгчүүд бол бусад хятад ус нэрэгчээс юугаар ялгаатай гэхээр зэрэг бас аюулгүй талаас сайн хийгдсэн. Халалт нь хязгаарч одоо яг гадна талын хэрэглэгч талдаа халуун усны мэдрэгдэхгүйгээр хийгдсэн байгаа. Дандаа давхар цамцтай хийгддэг ус нэрэгчүүд байгаа. Дээр нь усны төвшнгөө мэдэрч өөрөө автоматар салж нийлдэг төхөөрөмж байгаа. За энэ бол бас ус шүүгч байгаа. Энэ ус шүүгч нь бол хроматографууд болон ICP масс спектр гэх мэтийн нарийн багшнуудад зориулагдсан усуудыг гаргах боломжтой. Мөн дээр нь одоо нэг удаагийн дан нэрсэн устай ижил хэмжээний усыг бас гаргах боломжтой. 2-3 төрлийн усыг төвшингийн усыг гаргаж болдог ус шүүдэг багж байна. Лаборатори өндөр одоо цэвэршилттэй ус гаргадаг багж байна. Энэ олон төрлийн хойлогчтой том тавцантай билет байна. Энэ дээдлэлт нь трансформатор буюу ДНК-гийн шинжилгээ хийдэг юм харагдаг UV гэрлүүд байна. За өшөө ингээд энэ зүгээр жингүүд дайханы одоо каталог дээр байгаа ер нь ихэнх бараанууд манай дээр бэлэн байгаа. За энэ смарт төхөөрөмжүүд бас байгаа. Манай энэ өсгөр хийдэг нэг өсгдөг термостат хэрэгэлдэг, инкубатор хэрэгэлдэг компаниуд бол удаан хугацаагаар хяналттай байх өсгөрийг хийдэг хүмүүс бол интернетэд холбогдсон байгаа нөхцөлд өөрийнхөө гар утсан дээрээс төхөөрөмжөө хянаад явах боломжтой ийм ухаалаг инкубатор, хатаах шүүгээ, хөлдөөгч гэх мэтийн төхөөрөмжүүд бас манад байгаа. Мөн шатаах зуухнууд байна. Энэ шатаах зуух бол одоо 3 төрлийн програм биш ээ 4 төрлийн програм дотор нь хийж зохиогоод өөрсдөө хийж болох. Гэхдээ 10 хүртэл шатлалтайгаар програмчлаад халаалтынхаа одоо гормыг өөрсдөө зохио шийдэж болох техник боломжтой шатаах зуухнууд байна. Тэр нь одоо ямар юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг одоо 3-4 өөр төрлийн технологи дээр шатаалт явагддаг бол тэр шатаалтуудын технологиудыг өөрт нь хадгалаад тэрийг эргээд одоо
технологийн горим солигдоод шатаал солигдлоо гэхэд дахин програмчлахгүйгээр зөвхөн програмынхаа кодыг нэг нэгээр нь дуудаа гаргахад өөр шатаалтуудыг хийх боломжтой төхөөрөмжүүд гэсэн үг. За энэ чинь нөгөө нэг камертай кабин. Динкэн одоо юу гэдэг лээ юу зураг авдаг. Тэр юу юм бэ? Яг нь бол багшнууд бол ерөнхийдөө каталог дээр байгаа багшнууд энэ маа дээр бэлэн байгаа шүү гэдгийг хэлж байна. За өөр энэ шил сабпетрийн нөгөө саяны хариуцгаж болдог аягнууд шилнүүд гэдэг байгаа юмнууд бол бүгд энд ингээд агуулхад тоо хэмжээгээрээ бэлэн хадгалагдаад байж байгаа. Та бүхэнд хэрэгтэй бол биднээс сандаарай. Биднээс за ингээд би нэр усын зарим нь мэдэхгүй юмнууд ч бас байна. Тус тусдаа мэрэгчлэлтэнгүүд хариуцдаг учраас би бас сайн мэдэхгүй байна. Энэ юу вэ гинэ? За энэ дандаа Герман, Англи, Испани брэндүүдийн дайханы угаар дамжаад орж ирж байгаа брэндүүдс байгаа. Энэ одоо биохазарт уутнууд байна. Энэ уутнууд бол шар улаан өнгөөрөө хэмжээгээрээ манад бас нэлээд хэмжээтэй байгаа. Энэ нэг удаагийн аюулгүй хувцснууд бас байна, маскууд байна. Тэ. За энэ дээр ингээд автоклавын нөгөө түрүүний саний яригадад байсан индикаторын цаасууд ингээд манай дээр бэлэн бас байгаа ингээд энэ байна. За ингээд савнууд нөгөө автоклавч болдог онцор зарим нэг савнууд бас байна. За иймэрхүү байгаа хэрэгцээтэй юм байвал манайх руу мэйл бичих болон биеэрээ ирж манай дэлгүүрээс сонирхож болно шүү. Дурааны шилүүд янз янзын хэлбэр төстэй шилүүд ч гэсэн манайд байгаа. Онцгой хэрэгцээтэй зарим нэг шилүүдийг бол манайд хэлбэр төсийг нөгөө захиалуулж болно. Ичээд байна шүү дээ. За энэ шилнүүдэд бүгд автоклавдаж болдог шилнүүд гэж байна. За термометр, ариометрүүд төрлөөрөө байгаа. Энэ дээж зөөж явдаг савнууд, сакснууд бас янз янз төрлөөрөө байгаа. Автоклавны сакснууд бас байна. За ингээд бүх төрлийн шил савн зориулсан бөглөөнүүд ингээд янз янзын маркераар байгаа. Шаардлагатай бол бас энэний холбоос хийх, таглах бүгд шаардлагатай бол эдрийг цоолдог хотгонуудад нь ч гэсэн бас бэлэн бас манад байгаа. Арзмаар байгаа. За боллоо. За хэлжүүлгүй. За дэлгүүрийн талаар дэлгүүрт байгаа бэлэн барааныхаа талаар бас нэмэлт тайлбар явууллаа. За одоо ингээд нөгөө асуулт хариултанд оръё. Дөрвөн сошиал. За та бүхэнд автоклавын тухай саяын огт мэдсэн мэдлэгийг тодорхой хэмжээгээр шалгах ийм богинохон тест асуултыг асуунаа. За асуултанд тэгээд хэвтэлтэй оролцоорой. 네, 대부장님. 네, 그 автоклав 방금 대부장님께서 хамгийн түрүүнд PPT를 통해서 질문을 만들었어요. 네, 그 지금 PPT 분들에게서 질문을 받을 건데 그걸 좀 기다려 주셨으면. 네, 알겠습니다. 예. 자, 없어요. Отсушгүй шүү дээ.
Энэ яагаад сонгоо явуулсан доош. Тест мэн аа. За манай харагдаж харагдахгүй байна. Харагдахгүй байна. Харагдахгүй шүү дээ. ямар юм яагаад харагдсан? Хам. Алло. Полс гээд гарч ирэх хэвээр. Полс гээд гарч ирж байгаа. Бэлгээ харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Гарцсан дээрээс харагдахад эвгүй харагдаад байгаа юм дөө. Гаргацсан дээрээс харагдах байна уу? За харагдаж байгаа хүн байна уу? Харагдаж байгаа хүн байвал байна гэрлээ тийш. Харагдаж байна. Байна харагдаж байна. Харагдаад бүглээд явуулчлаа. Гар утснаас зүгээр харагдаад бүглээд явуулчлаа. Харагдаж байна. Харагдахгүй байгаа хүмүүс дэлгэцээ явуулсан байгаа шүү. За одоогоор энэ дээр орж ирээгүй байх юм. Хариултна уу? Тий. Гар утснаас явуулсан шүү дээ. Сабмит хийсэн хараарай. Сэвгээр гарцтай байгаа. Студентэд найруулчих гэж яасан та өөрөө хийсэн юм. Энэ чи хийсэн наад цогон дэс гэсэн чи. Цагаан өгтөө. Юу нэстэ чинь нөө. Явуулсан харагдаж байна одоо. Үгүй ээ. Аль түрүүн сабмит хийсэн дээ. Энэ сабмит хийсэн шүү дээ. Хийсний дараа Билгээр чи бүгдээд үзтээ. За Би сая бүгдээ явуулсан захирлаа. За. Үрдүнгийн чип. Хариуцсан хүн байдаг уу? Дахиад гаргалаа. Тэгвэл харагдахгүй байна одоо. Түрүүн бодвол нь явуулсан шүү дээ бүгдээ. Харин тий. За би дахиад явууллаа. За. Тэр шил ярианы хэлний дээр. Үгүй доош ширэн дээр. Ярианы хэлний. Он гарч ирэхдээ энэ чинь бид хэдэн хариул ямар асуултанд нь хариул үгээр гарч ирэх хэрэгтэй байна. Сабмит хийсэн. Сони юм гарч ирдэггүй. Явуулчлаа захирлаа. За сая сабмит хийсэн гарснаа. Энэ бүр гайхаас очив. Dan mana action bosan juga. За бүгд хариулсан уу те? Хариулсан. Болсон. За репорт шалгаач. Ой чат хоригдсон. Чат хориг. Репорт орж ирсэн үү?
За манай мэргэжилтэнгүүд энэ дээр шалгаж байгаа. Хин шалгах. Хин шалгах чи автомат юм шүү дээ. Эр юм гэсэн. Ямар харна. Ферит юу юм уу? Шанал ферит юм уу? Тийм. Чухрайн. Чухрайн мод салаагүй. Ферит юм болчихлоо. Тэгээ бүгд зөв хариулж яах юм. Бүгд нь нээж. Мит хийсэн хугацаа нь харагдана үстэй те хүмүүсийн. За програм дээр бас саммит хийсэн бүгсэн хугацаагаар бол гарч ирсэн. Манайхан тэрийг гараад хэлчих واخа. За. За тэгээд ер нь бол сургалтанд суусан хүмүүстэй бидний саяын одоо видео бичлэг тийм ээ. Тэгээд ашиглалтын гарын авалга гэж байгаа. Тэгээд гарын авалгыг бол энэ дээр танилцуулахад бол хугацаа шаардах учраас гарын авалга бол олон хуудастай яаж ашиглах уу, ямар кнопыг яаж дарах уу гэсэн монгол хэлээр бид нар орчуулсан. Энийг дараад За мөн одоо үнийн саналыг бас бэлтгэсэн байгаа. За үнийн саналтай холбоотой бас нэг юм харуулчих. За тэгэхээр өнөөдрөөс дээшээ суугаа. Дууга хадуу сууж. Мөн тайд дүүлчих юм юу гэж бодчих. За дууга асгачаарай. 네, 지금 이 부장님 할인한 그 가격과 지금 실제 가격이 뷰로 되어 있는 거예요. За тэгэхээр өнөөдөр одоо буюу 3 сарын 17-ноос 4 сарын 17-ны дуустал хугацаанд Дайхан компани Автогала худалдан авсан хэрэглэгчтэй бол 5% сейл үзүүлж байгаа. Бид нар бол 2 жилийн баталгаатай. За дээрэс нь бол тусгайлан одоо биелэг үгүй гэж байна. Тэр аюултай хог харигдлын уут 50 ширхэг, хунцар петри аяг 20 ширхэг, шилэн петри аяг бол 10 ширхэг бэлгэнд нөгнөө. Гэсэн энэ бол одоо бид туслах байдлаар ашигладаг хэрэгслүүд байгаа. За ингээд өргөн мэдээллүүдийг бол дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бол мэйлээр нь явуулах юм байгаа. За манайхан дөр асуух зүйл байна уу? За тэгвэл одоо хичээл маань ерөнхийдөө ингээд сургалт үйл ажиллагаа маань ингээд өндөрлөж байна. За тэрний өмнө та бүхнээс бас энэ онлайн сургалтын талаар өөрсдийнхөө бас сэтгэлдлийг бас энэ саяын бүгэлсэн пол дээр бас мөглөөд өгөрэй гэж хүсэх байна. Манай сургалт ер нь ямар хөө болов? Онлайн сургалт ямар хөө болов? Одоо энэ агуулгатай холбоотой, цаашдын сургалттай холбоотой та бүхний сан сэтгэл бас бидэнд чухал. Та бүхэн энийг хариулаад өгөөрэй. 네, 이 부장님이 그 웨비나가 어떻게 진행되었나 그런 그 고객분들의 네, 그걸 지금 체크한 그런 거예요. 네.
Тэгээд манай компани зүгээс бол ер нь сар болгон тодорхой өдрүүдэд бол энэ тоног төхөөрөмжүүдийн танилцуулгыг гадаадын дистрибьютор компаниудынхаа голох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран сувралаар зохион байгуулж байгаа. Тэгээд дараагийн сургалтуудад та бүхэн амжилттай идэвхтэй сайн оролцоорой. Бидний гаргаж тавьж байгаа мэдээллүүд бол Facebook, Twitter, Instagram тэгээ мэйлээр хүргэж байгаа. Тэр бүхэнтэй танилцаад ямар тоног төхөөрөмжийн талаар бас сургалт авмаар байгаа тэр саналаа бас бид нэр хэлж болно. Бид нар бол энгийн нэг бараа бүтээгдэхүүн зархаасаа гадна мэдлэг шингэсэн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдаг ийм онцлогтой компани байх зорилт тавьсан ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдэхгүй чадахгүй байгаа зүйл байвал асууж тодруулаарай. Хэрвээ бид нар мэдэхгүй байвал үйлдвэрлэгчээс нь мэдэж сураад тэгээд та бүхэнд хэлэхэд бэлэн байна. Ингээд хамтдаа сайхан ажиллацгаая. Та бүхний эрүүл мэнд сайн сайхныг өсөн өрөөе. Ковид буюу энэ аюултай өвчнөөс өөрсдийгөө эрүүлээ. Ажлын хамт олонныгоо маш сайтар хамгаалan ажиллацгаагаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Аюулгүй хим бидний ирээдүй. Green Chemistry